أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أفضل خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدون الكرام لقناة النور، نحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اور الله تعالى تيغا الله دو تيغاندن نانقوا واتن دنبن سوادو الحالا سوكما نامور الله سبحانه وتعالى مغا أني تيغاندن دي كيسينغا واندي فارن كما صلى الله عليه وسلم أكم بيغاني تغهون سوه سرينغا أدا دونكونو دا كارونكو دا صحابة سروكو دو سرسوكا توكي دي باتنا هسرون تاغنيا نندغا ورما القيامة كوتايا Omar muslaminu o haynda na daru katta ketelenka barkante ya kengani qanat Nuria Nur TV Gabo Libreville. Alhamdulillah oda gasukuni tislama on kuindenga kengani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nantaga dengan ka bismillah aga imme tafsirin Qur'an kama kengani tafsir soninke kenga pasene ketelenka barkante ya lendi su tenen yesu na utun never nga nandaga ora 10 nga ahagatin kiye oda me telenkan nogondi kapo akhingaro kramo kembrenga kengani imam Abubakar Traore Sheikh Abubakar Traore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Abdul Qadir labbaik كيف أنكوا alhamdulillah tawassulta قولهم انسركني انسركني Traore ayo misiri dunko karlem barbazinda alhamdulillah. Sheikh Abubakar Traore alhamdulillah oda menyere ona alla tiga watin dambensu tafsirin Qur'an kama alhamdulillah saro garono tafsirin nogondi o ageno iya gengoya jamanen nogondi aro jamanen sella na sabunya ibegani ke tafsiriya telenga utunu Facebook on kawatu dretinga don sorobe no hari ganta gabon nogondi re iwa profitene na tafsiri ke hay na trenka Facebook kama donc keto ko indenga katta isuko mandenga yo ko inde qarqarende be ganke ma sheikh anna jongo ikati asaro garono wala laqen non shukran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم واسلام دمان سكوني جمان نوارو جمان سلا يغسون غادي مكو ادو سونين كوني منو يابو والله يارنو فامندو دينanga arno sabatin ditina ndi arna dina nguruge amin dina ndemanda no arni nguruge amin arno jide limana won warno qur'ana be arna famu sire nyoda amin inshallah. Sheikh Abubakar نسمع الحمد لله لينكي هنا سورة القصص أقول لك يعني أجوبارين ايوا عندو غيم بالي ونا يا نقرا ايوا ان شاء الله نباشر دكابين الا نكتنا شيخ جزاك الله خيرا ووفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى امين امين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. شكرا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ولو سورة بيغا ميلنكي سورة القصص. نعم. ما كان سورة يابا كان سورة نعم. لو قصص يميني ماني na hil lagami yabo hi wonya na lagami timo kenya na lagatin ahsan al qasas na'am
sura ke khiri qasas nga pije nabillahi musa ga kinye ijati gonga madian يابا فلما جاء وقص عليه القصص قال نجوت من القوم الظالمين هكذا سورة كتغمتي سورة كي ميادين هو غرا قرآن سورة نكسوي تغمتي منادي أكبو سورة الإخلاص يابا لو قيس أني هيو غنيانا خسونا كل لغمي يابا donc anya Allah jonda Allah wasutu kenya ay diga min qotoni khadi atinna tulu alayka min nabai Musa wa Fir'auna bil haqq ala do hingana hibe gamanya na kella gami o wasaka kinati qisa kembe ti qisa ken kazmuya o sala marum nan tauna hiwo dabarita ti haqrenga na ya masala na koni kembe ti qisa kembe ti qisa ni na honkoni hibe ganya na kodi ti mo Allah wa ni Musa do Fir'auna khibare patam pancere mo siri bismillahir rahmanir rahim allati tasin mim Allah ma wa wureto Allah dundu man to awunyani ke qur'ana ndi yabo on ta wureto garay be ko enadita nanti qur'ana na ko nanti qur'ana ni Allah digan khadenye yabo na ko alif lam mim nu kudi menu serenti du wala nanti awureni ke awureni ko yegonu ga kenya ramundu nadi yabo kisenga hiberita na to agun kita Allah na tilka ko aya nu be nu hay ke sura dube qur'ana ke mesudi aya nu ani ido silame gan khawani daro silame gan khawana tikiti yani kharani tu موسر kitab ayatul kitabil mubin نعم kitabe nya aya nu ni kitabe be bangante ngani aya nu be nu ga bangandindi ni hada bar mum pajunga kinyene hohoy نعم Allah to agunya gadi ba wake bangani dangani Allah kungani hibe komen kama yabo ado Allah kana ngani siro benu komo benu Allah menjangani kuga ala khonni ngani kume benu onnu ko agara kulla galage mo ko bedi lakin ko sura kirina bangani mo siri Allah bana na guna kin kuni illa kape na kin kuni na bangandi ado mari min na golle nya anga tugene golle nga mo be na kin kuni donc mubin bangante nyani idudi ngani wo mubayyinun لغيرها إبراهيم أقول كله غرامجي أقول كله ناسوكوني نابانغاني كودو كمونا كله رجع كتالله كمبه أقام منا ولا لين تاو نعم كم دعالاتي نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق نعم تفاري ووهي قينان كن كما قال لي موسى لو فرعون خبارنا أقول لي هنو بينو الله قد القرآن كدي نعم موسى لو فرعون خباره ko ke sura wa wutuni ni kembana kama hili yabo rasikandi be kuni na honne kona di ken kharune kima khisa ke asuru musa do firawna akama na'am oti alla daga nan chage musa do firawna khibaren qur'an mata tamudo kabu dingira no tamdo kabu mosiri no kuni awa kono na tampanci no kuna honne kona da dangin yabo min nabai musa wa firawna bil haqq mati min khabari musa ube min amri musa ati min nabai parce que Musa ga khihibe kata serebe gar Allah gon khiri duwa na dunya Allah nan dundara wa to nyaundenga nan diga nan tikenda nga nan peti Allah ken ni khibar gorenya Musa ray mi haga kenyadi ti Allah duga nga ti Allah nyamara alayhi salam kenya na Allah gati min nabai Musa wa fir'auna bil haqq ti to nga ganya mogobe wa kono kununu ya li qaumin suro daga ni yu'minu hibinu gatungondi mani ke diga me Allah diga me gana ko ni ina berini mu'minun nye kunya wada hineta gana Allah diga mugu ina takasi tiya ina waji tiya na huko hili mana kunga na huko hi khairinga na huko hi urugenga mi bega ti mu'minia ken kalleni na muguta awanya na hujaya kamala garakota mosiri arno kisikenga arna qur'ana ya huja udangani Allah tanya huja kama amin إن فرعون علا في الأرض قيسان جو بعدين يمنيكي إن فرعون تي فرعون هيدا علا في الأرض أدندراو منين وجعل أهلها شيعا أدندراو بيسو كما imaruho demane lemu aisa wonyania hibega linge da inyania ho ndapakari haragara hibenu tuntondi do abini sirnundo akonsa nundo ho na dundara ga sukama ama to ke nga dundara ko Allah be kama na dunya Allah ala fil ardi re misra munye ke be firawna maduna sumara amrande nyino kunya kama ana do misra munye ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'an
aran ken du gora ko do ken dun tara ko nyanya ren kama misra ko nyanya ren kama jahala ahlaha shi'an ala jamani le munya jama ni bugubedi na gonu wurugi na gonu wara wurera na gonu kuma na gonu nya ho golin ho maga ho honta ho maga dinya kun shi'an ni hata dinya jama يستضعف طائفة منهم جماعة يقول ويدين على كونكما هو كأني بني إسرائيل بني إسرائيل أبي الله قدي هسوي وقتين سرنا سرقان خواني دروني قانوني وروجي أكن لكونيا لامبوندي ni lampundi ni nya kumunga ni nya golli nya mpunga jamani ndi ya gadarin ti da in kulla isa wonyania atura te ho bakadi yastadifu ta'ifatan minhum يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم يذبح أبناءهم أوير نيغون نكالي نيغو سوغا نساري دينا نا كنكالي ويستحيي نساءهم يغرون تخو براندي ngullen sabura rokuma gon sabura يذبح أبناءهم كني توران خمبانغا والله كني يا دين خمبا كني خمبرندان خمبا موصل يستضيف طائفة منهم يذبح أبناءه ويستحيي نساءهم يتكين كده كتا غساو دينا خنخا كوي نانتي مبمبو بلاسين جمانين دي ما تو بني إسرائيل إتاورا خسين بلاسين إري مصر جمانين دي دو نبي الله يوسف أي تقولون نانغابو ميغاريني نونغا وقتي بي misiran jamane ndi adanyi firauna nunta hankanga adanyi hankambono romanu nuli na li hankambono ndi kenya ngana suratu yusufu suhai anta firauna to ngalla di maliku nyana adanyi hankambono donc bani israila firauna pankanga bono ibenu gari na hankangutu donc kunchembe bani israila ko nyana tinto ndido aniya gulnyanga do bani israila nyukunya demana do firauna nunga sagerni hankanga donc yiti a kunya ni kubenu garo hankamba haka hikunga do ida tora ndo hoy mutuni sagata illa di firauna kuina tira imbengari abaka palasin jamane na misran jamane da arono qibtunun kandi qibtunun ni firauna qabila soro qibtuni mawrani misra tagana qasu lengi watinu kop igono wara igana mu danti koptu ta kengurani komi nasara nyen non awureni misra tagana khase imbeke bu palasin jamane ndi ari awaka mana lo qibtunun kanu nyadi me bani israelan kon kanu antaro no kendi adi isoro ntaguni hodu hainda nun taguni na asaria ti sira warni bu ku soro dingani bani israela ibeganya na sababu ampanga ngabon kenya ragara karnde Jopia akamani kari wa lenyu ngana saria na kunkari lenya horana kun to birendi asire tinte go tinto ina konara na tike karnde gana joki la garungo on tagare sere kitana benu ga swano dangande to adanya sina bana na karni ngara ana karnde ngara kengo dindele wala kengo tindele do alla gare bugo jala ahlaha shi'an sharia ndi yangana marandi honan nan kawa ni sunya bane nan pinniya ni dema ni goma kendi nya jama ni bugu medi firawna dan ke marandi kite kenya hayduna di lenki duna jamani ke su firawna ga marati mo be kenya hayduna di no hasuha jamani khairi suro dan tanto na utuna ira kembe hinde jamani le mun kutunga nyani endi howai birene son kutuben kamma howa gahibe khobono na kini wullenga arwai dibe birani ni sinedi wulle wullenga ho anta sahari gore kitana na ni na dujara ho imankara gana avion nya wutuna daga jare jamani tanai kenta kawade telewon tawon tano duna jamani ke su firawna da ke marani kite kenya hankana kenya di duna di lenki wala ibe ganari hankangata ana hera sunyana jamani le mun pata hata donc kenya ni ago hono yongi veri nyane draga honne ka kate ya draga karna ho hono no kunyongi ngo gidemo kunna ko komonya jamani ndi Allah kunna ko komonya aha sugana jamani bani ya jamani khairi nyana sui mosri donc yugonu na bire khairi ndi yugonu wa nyani en kempandi mi gankara ke ni to nyaunde nya pina jamani le mun su hata ke hedden khibare be hay ga hankam mun dunite ke parti khibaru donc
kamo hilli do parti kamero parti jamane le munga takandi ni sulampundi mosri ya gadar nta ga da in kolla kan ta ga ibe menyana mosri ya islami ni mugontu hankanu ku demande nga ni riti hankan soki wute wakati ngana kinye daga an soki mutu an yi megara jate nya sirebe kama nan tike gana rarawai khairinya a ganari ya gama illa nya gama ga joki to nyawunde ke to nyawunde nya wa jamane an tabuka tadi mosri annalla to bakai mangana no kunuku hay debude ya ga ta ho ya na takandi ku jamanu aita ku heddenu aita ga me khonna ga me gajana ga wa ho nyana me dia aganga hibe de mana nariti agamar ho to nyawunde nganta ho bakai bo ange nga hankene kenda ngani ne to nyawunde ana to nyawundi hanka aganari a to nyawundi ne kadi ho ma bugai agara diga mu benu ko ada ganara ada ga ibe nyana illa to me toujours ange ngade hankena ke heddari ko koni hara agara kabe ho nyana kenyadi hara gana kame ho nya anna kenyadi do kenga nara ye la gara ko tange nga walle ba ayide presque ade mandana nya donc o magaraga sangata hiade o magaraga sangata sere mati sere maga soke wutu votu ngana ki anna ma vote mais am gontu de maga nya garendo to nyawunde hasanda na iduna dingani do frawna da gembarandi kite hankan na kenya di duna di jamani islami jamani ke so marne kenya no gondi asu anga duna jamane be nyini nanti tulungunta o ngari jamane lemu ni sunyoro na khairi nyida logade agana ari kitena kafirin gunda okuhode okuhe arno kisi amin innahu kana minal mufsidin firawna nya gelli bononi ndanu nya bononi ne wadangini na yonkin bonondi anda dangane kende har marmun karina mbakhiyani kari do sirondinde ho anta kella mun bononi neta innahu kana minal mufsidin na'am ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض التي كدار مندونا هنن شراغون يسرو كما سرو بينوغو اللامبو igari lampundi misra munyen kama igi gitu yana ni yako mi baranyi ninu antino ko mi jamane le mumpetia igi logono ya wanyaga magore ne ya wa khekhendi ni ya wa kursindi ni ya wa ho nyana wa nuridu Allah agara hibera mundu la rada wallahi tira ramundu inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun na'am Allah tagumo ko ngana hibera mundu na tabbida na nyani da na kurkunde la kun fayakun hakaza tira ramundu kubenu iga to nyawunden no gondi iga kamani toro ni butora kede mannu ni mani har bare me ngana golle nya duna ke la gara ko ta Allah wantu kana an gollu ko ayno me mannu niya Allah na hokina ngana nyama ho hoja kayana mannu ala taw bi ghairi muqabil bila muqabil na'am tina honnan sira gunyi da ni buto nyawunde ke no gondi misira munyendi na'am ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين inti wana jala ma aimatan ini nya yimman koy almaminu ya dinandi na'am ado duna don khibarundi na jamanen khibarun suutu na kinya yani dina gumu kai minna no kutana ba ai iganya kumonga no kube igi lampu no kube ni nyana imman ko igadi nya kumonga dingirabe na hinyilla do firawna to yimme ko maruke se henya da mo bala ike kenta batinduko anu minu li basharaini mithlina wa qaumuhuma lana abidi ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين نيا يمان كو نيا المامينو دينا مباني دي با har duna don kibare na'am se dina gume ayaro jamani marande nan ka waya do hankan nan kawa na'am hibe gana ko ni alla digan kadenga hankan na ken appliquer mosiri hankana fare nga nyino sallallahu alaihi wasallam wakati be fare ni almami nya ko ni jamadu gumenga nya gadi abubakar ga nyino abubakar nya almami ko ni jamadu gumenga nya gadi hakaza donc kendi akoy dinan khibar wi nyana imman koy dinan dini imman koy dina ru khibaren ke jamanen khibare islamen ta ko taagunu ni raqe bugari ko mi ga igara kella mundu sasa mo ko ken hakrallai agaro dinandi agaro islamundi islam ko ndaga killeti islam ko ngamarani waqtu so agar hankan kita islam ko nyani marandi mi surundi ado sellang o Allah jaga na kempankarna kencaga ni kata
islamu amin donc alma ma gum petit bane sehe misiren bane ay di ke banet ken bane ti de wala ona hamu wana jalo aimatan wana ja'alahumul warithin ini nya qewutanu nga firawna ya dante ke di soroku benu ga dundara ke kama ni toro ini nya kun qewutanu ina burundi kanu di khairin suana lagari kataku yani iya nyana tunkanu naam ya nyana tunkanu yala alla ra ke layru bugati ya garabuti ya ngade mosri suratul maida ndanga ya ngala ti wa iz qala musa liqawmi ya qawmi uzkuru ni'matallahi alaykum ij'alakum anbiya wa ja'alakum khulafa mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin Allah ra kenyira wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna mashariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha ونمكن لهم في الأرض ini ma hawundi misra munyendi ninya tunkanunga ninya imankunga na hinsu lagarndi kitendingan numakkina lahum fil ard نعم Allah hidu nyillena de ana ti wahi be nyana ana kenya na imo nyedi نعم kenya wakati su ana kamura kenya kandana ureran kenya chegendi tabakadi نعم numakkina lahum fil ard ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون awake modina ko indi firawna do hamana gana wure taga nanga wazuru nya de mandana khoreanye akbar gabenye aya kitene kella yana nga to ngale aya no tantanto do qur'an ndi aga yada aga mundana kompeta gati ya hamana bin li sharhan ina ko indi firawna do hamane wajunu da ali hilli kure do kure anyi bana be su magay duramba gardi rapproché nyani firawna maga do gardi nyani hamana kama ikonu tikenyen yo ho di kure yo me kure kusuna firawna marande nya no gon ontilla kure kebe firawna kure nya na suime ikhibare na hamana ma yani kirsenga akenya khirsenga yo جاءت ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون قراءته يقولي ويرى فرعون كن يرى فرعون يا مفوني ويرى فرعون نغار دادو هامان ادي وجنودهما ما كانوا يحذر منهم بكا كسر لامبونتو كوبني يغانتي مغلقي iga kania hibe aga kuni firawda dana ta hankan bono sababu ngarni bugu kwadi aga kamana heran sunya purke i hankanga tabonno igara hibe ko yankanga ta ku ganta nyana sababu ni hankan bonondi kenya na gara ke karnde sunya naam ke su kama aga kanu hibe ranta kisinaide mo tuye wara kuto kabana ba ay abadan ma kanu yahzaru ganyi kanna hibe kenya firawna nan karli anda hodo hayna runga hibe ko na sa gunte ngai nanti gara hibe ko awanyana karnde mana vraiment ya tokono atu nanti ke lemine ke be aga kuni nanti a warna hankan bonondi aga karni mo lemine ka prokoto de gume walle binan kallaba ay anta lemine kall no ke ngureni akenga karni mo ke lemina prokoto atake kitana na kara daga na sire bari to nya kari ken bononde illande anda asa unde gante nanti garaybe ko ke kuraye ke hankan bon man naga karni vraiment managa karni bo akendi Allah way metini Allah ya aken Allah gu no da makati na limine ke durantu sorondi na jaba o ya hakre na goti nda o makati na kanda katai akamana ke bononde ke akoy nanti garanti yani aga na dunya hibe na yampeti be anya gunu bane anya gunu bane mosri donc Allah gana higo jange ramundu ana sababu nunya mo gon sorondi ni na sababu nun ngara betondi me manga kinyai وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الله دارا بندونا موسى anari a gollem panani mani akiti bena tonyon de nyabu kusuru kama kenya ni Musa gari ya mi khirikata Allah ufibare khara Allah bato ko fare nga khe mo be khara Allah banana ko aga jangin bo wananya na badi Israila dugutani baka tonyon de ke na buwani tonyon de ke ga ko ma o ke be no risala tu hada fo hanani kenye naam hada fo hanani kenye naam kenya ni nabille Musa ga karnini sinambe nabille Musa bange ken sinenye karne nganta jana sinambe agida Haruna sare ken sinenye agida Haruna sare ken sinenye donc karne nga kona ya sinebe me Musa sare ken sinenye Allahu akbar
mi allati akenya warniya sababu na bani israila kisini bugandi ke tonya unde no gondi kanu yem wakatinga ana mare munga kursi ni sinambe ya harisu siginte ngane wasu jatele gana na sutu mi alla da nganyare lo musa inshallah na ajiri na musa to du maka allah hay kenya kon allah ti wa hayna ila ummi musa allah ti da musa mana asondon tuawu te no ko hayna ila wa hayun kiye meleki anya laiba uba allah da saga ya ren kama kunya diba ma ilhamu nyani na asondon tuawu ke ho hora wayjana awoni aw hayna ha ida twindi ta annabi nyimme gone annabi nyimme mabu ya garundi igonu maliki ay danti musa mani annabi nyimme ana kellaga allah wa tihida wa hayun ki ho gabe ya umbe ta annabi nyimmu mosri awoy beleki anu allati wa hayun kini maliki anu yuhi rabbuka ila al malaikati anni ma'akum allah wa hayun ki khifarunga wala إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الله وهي ينقيني مؤمنون وإذا أوحيت إلى الحواريين نعم ولا الله ما وهي ينقي تلون خي وأوحى ربك إلى النحل تلون خي خفارون خفارون هذا جماد هو كوانتو الله واتني وهي ينقي إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وقال الإنسان يومئذ بأن ربك أوحى لها هكذا أتي والشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول هكذا دون وهي سوهتي نانتي خفار نان دون الله رسول دون تواغو نانتي أنا لميك أنا كومبون كني نعم أما كانوا أنا كومبون كني لبنيك فإذا خفت عليه فألقيه في اليم تانغنا كانوا أكما نانتي أنسو بيدانتي هوارني أخبارين تناندغا أخبارين كوني فألقيه في اليم أنا أرو يوكيدين أنا يوكير كيرا قنتغي أنا ورا ياموندي نيلوندي مصر نيلو هنگي كيدي kede oke ntageme ankana wure awara jindi jinga wasota ga ngome ankana wura hugundi kenga adega wara jinde gari kanne mbuguro ba me khomi alla nda ko na da la sondo men na sondo to awute alla tana nya kundunye naam ولا تخافي ولا تحزني الله ردي سيغما ونكو ني hinne ko ne mo bogo ko ولا تخافي magakani لميكي كما فرعون دي سرون نانتي رومي واكل ولا تحزني ما سنوا حتى لباغون موسري إنا رادوه إليك التي بيغرا ساغا دي كاتانا ابيرانتي نعم اساغا ديمباني هيدي وجاعلوه من المرسلين نانيا خفاري غاي يورنا يا خفاري كسونا اخرتا كيني يا غاري كي لمي كنت لمي نانكالا دي موسري كي وارني خورو اوا كيسيني فرعون دي سورونتو دبارينا يورنا يا خفاري غاي خفاري بيغانيا سبب وين قبيله سو كيسي ني بوغوتو نيوندي نيغاني نعم بأننا سورة طه آيام باي التي ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم نونغا ماتي أن يرجعيه يري حقيرة تاغينانو عند لمن كتا دونك دانشين تانو هو تانو كانين تانو كمبون كنا هلا لو كانوا تهينغنا غناري وقتي بي سورة طه دا كجاو فألقيه في اليم أن يقذفيه في التابوت أقوم الله كمان أنتي كنلي أجاوني كرمان نارو كيسين أنا ورا جندي ميري كنن تانو أتانا كومبون كنا نعم أتانا كومبون كنا نعم donc aya be hawo jombe dagane keni qur'ana aya Allah yi kafa konko ino mosre diga mo nu segi ada kenya kuna dingani ke diga depine di ti khabaru nu hilli amru nu hilli nahyu nu hilli mosre nasu na adu bisharatu nu hilli na kibari ndu hilli konadi na nyamara kanu hilli konadi naam na kabandu hilli konadi na musulangara nu hilli konadi naam ke digande pinedi
فإذا خفت عليه أن أرضيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين الله رك الله يدوم ترانا أنت وساكن فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا برام بياغا سبي كالنديتا الله غريب كورا سورة طه دار لمن لو كيسين دينا أوراجين كم فالتقطه آل فرعون سروندا أسكرا يابا أسروندا أسكرا يعني يا غريب بيقول يعني أسكرا ده اللي بنا حرام بري اللي بنا سير اللي بنا جمونتي نعم وما الله بيقرأ كو الخيط عليك محبة من أن يغين سغادي تانا خاتنا موسر إذا ده كتا فرعون سرون ليكون لهم عدوا وحزنا كودو موسى هلا غرودا يدangani ananyi dangani kodea ibiganya sababu ini hankambono wahazana ananya sudo iga suno notai tike lamu ada lamu la akhira keti lamu ta'lilin ikuma asagara purke musa ganya ne da konne au be ganya ni da suno sababu ya me ahilla garuja nyana kengi dangani lamu la akhira إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين أن فرعون وهامان وجنودهما أدي إكرو إجازلهم كانوا خاطئين ياهو تندانو ده ياهو برونيانو نعم وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك رامبي فرعون يحقق آسيا بنت مزاحم نعم أيغنغا ساول من كيدي موسى ديغاني الله را موسى خنو الله سندو من داتي قرة عين لي ولك تكيني لنجري تكيني يا غورو هوي انكي دانغاني ادا انكي فرعون تادي كي تقوم بغادي لا تقتلوه مغاكري لا تقتلوه عسى أن ينفعنا تيم فرعون دا مغاكري أمريكي نانيو دا يا غورو هوي كي توانون تيكي كي أكوي ناندي آسيا بنت مزاحم تلم ما يا مغا كي أنا غرا موسى خانو تي فرعون مغاكي باني كاري كي توغو مغاسا asa nyamfana amira dona ko gol nyanu kutungu na na mwana gollo dangani أو نتخذه ولدا مونا درجة مرجدين أنت قول يغانو يمين رجع قمور مي هلو نمبكو كما مغبي قال لنا وهم لا يشعرون فرعون دي سرو انت هو سيدا rakutonga uruti hibe alla gada hibe rakuto nanti kelemine wakini nei alla mo bega hindinga ni takentu iganyatu ilato no lemine ke imati to ni do me nda seda tenyane frauna ya khige asia to agada hibe ko alla da anyada ngani musa nyada ya khuro hoy musa ganya nabi nyimbe ngaga khi alimana kuti musa en to ngondi tay na Firauna so walle mawo na Allah ungarandi Firauna to raunu diga men Firauna da kari bintu muzahib da kari raga na lita na kari aka kala gara duange be ko Allah da ko da suratu igodi khalati rabbi ibn li innaka baytan fil janna wana jini min Firauna wa amali Firauna ya mundana kari karamo burede Allah madunge kenga fragari de songu taga karamo burubu nyanae yeredo akenga Kenya na Allah da yagare ke yonke mbugani Allahu akbar yara haten kante nyanyino yagare ke ti Allah kompeta genda arjanna di indaka annukuma mosri frona di danke pale di danke tunga o ke ti arbane mosri bintu muzaim Kenya farenga jakene hadise ne nanti yagaru benu ga timme yagaru dan tantuane ala ke jata ni Asia bintu muzaim naam وأصبح فؤاد أم موسى فارغا أتي موسى ما صندومين ندراك بكهوه موسى كبارينغا هي دا صندومين دي غانتا موسى كبارينغا أرجع الله كذا كنا دا ورجيندا ودا وساجنيرني يهرباري ما هون تبيع مغو لميرو سارانا مغا كتب مغناي صندومين دراك ونتينغا بكهوه موسى كبارينغا هي إن كادت لتبدي به أتنتو أو بانجنتي
khibare nga nantire benyani Musa tinto لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين لولا أربطنا على قلبها أقام بغا هيغاندا إغرا سندو من سباتيندي سباتيندا سندو من كما نا سباريندي نعم كم بالله أجي بانجيني تاي موسري ميدا سباريدي نا سباتيندي ربطنا نعم خلقنا نيتوندا سندو من كم سندو من بو همين دو سنينغا إغام بغا راقيندي غاني جوخي يا كل تنياكون الله أكبر لتكون من المؤمنين كورانا يا جلي مؤمني sunonga na kita mogosu masibu ngana kita mogosu asabar na sabati موسري ngana almari mengari masibu ne ngana kita produce ne ngana kita gamma mineta ya sundo me hakuru ga gillita libana ko yalla punte موسري libana ko na no sabati na nampoindi موسري sabati na ke farenga ti kallenga nari sire heti mumina sire be ga qaru bure jana ka dukata ga sonkono agira mumbo ono aga wailu khilli dwa ti kem ti kunji ken kose ni go menda likungara kumba trandigamu minal horen kanu ngama minal mu'mina kurana gelli mu'minun mu'mini ho sire libana kunna kenya nyange no ndina na amputu kata hobure nan latu ni baka kenga موسري ya gareke gambange te nan tire benya ni ke gana mu walle meke kalli موسري Allah da le meke kalle mu na le meke to biraini موسري kenya na gara sondo men sabati arno sondo men sabati amin o ga dangi ni hiburu ndo Allah ku tawun te tenga na ni on ta khade ni dia on ta mile ne katia amin amin kenya Allah sabati yenye موسري balle ngi o ga lengi duna ke bedi o yori tenya na ti Allah ku tawun موسري o yori tenya na tay nando ke نعم arno kiji آمين وقالت لأخته قصيه موسى ما أتي موسى جراني عرنن دعني أتي دعا أنا أنكو كنن باتل لوندي أنا باتل لوندي أنا كروسي نعم كيسين كذا لو كوبسلو بينو كذا وتو يا إبنيانا أنا كنجا ترجعيني نعم أنا يا مقولي ما كابوكا سيرادي nanti ya gira jare jana ngai maatu nanti na rukisi kianga kamana alola نعم usi نعم فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون فبصرت به يا غري كده موسى غري عن جنوب لا تويندي وهم لا يشعرون تاتوا كمانا alola goti tawun no kondi hakran tagen no kondi نعم kamani gira nyugom bay la تويندي نعم كي عجب دنيا نقوم دعانا ناتو خير إنت كمان كيسي كخبارين خير دعانا دوروني نياتا نعم فارس صلى الله عليه وسلم حديث قبيدي أواسوتي أربعين من اللي يقارون خباروكا نمبخير تو اللي يقارون جدا نيجونكا عن جدا يقارون نمبخير تو ساقين بينين دو أسون دو كوين دعي هالله سيربي غاس سندو من كوين أنا كتا جدا نيجونا جدا يقارين موسري gila ñaare موسري wala gila ñaare ata xere ti daron ta gore adu xalu ya gore adu na lola na krosi نعم na krosi نعم araga daga kidan kandi aya xasigiran sunna habanka ke موسري wala gila jugon na gila ñaare nda jike adi kabe ho maka anta buga khibaru ndigani na to ko duma kemmanya نعم ala islama wundi ni agira nyagare nda jiki ahu sire nda huburensu yawo okuni wolo mana ibe sire ngadi ngiro karsara ho karsara kenga beni karsani munala la angen nan jiki ansi gira ke anda ibe kan kawa Kenya ibe kan kawa na'am na Kenya so ngara wa se daronta gore wakata gira nyagaru ngaso ngara se aranda te yagarebe gira nyagare gan khasanga nga khasai be aso akhile gira nyagare keni daronta umpo gore وحرمنا عليه المراضع من قبل الله سرغاندي وهي موسى أتي وحرمنا عليه المراضع من قبل تيدا سغندي إذا كباكين الله توني بكاكين رامي غرا لمنك وتو أواونو بيبينين أنكوا يجينا أنا كومبونيا من igana ya gare su tintonda ena ndike na kombo nkina antadungene ken khatinga
Allah ra kesunya kuda ga sagere katima jawnge di kam mobe wa haramna ke haramun de heti nanti o me musa ni lemine ya huwa haramini lemine ka mar bali khaw awre ni ida kaba baka kombusu minen فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم برامبه كينغا نيايوا سيرموندي nga inuguru same lemine khibare nga nya kan chago musa ri tanda khanu nya kan chago musa tanda khanu mosri ya sirmundu nu lemine ke garai ibe khatim minni aga kurunu asiyatu kem pankhe na firauna na kendunga ndi ke lemine ke watu bani israila ni de me kenta kala mosri ke no me galle ko be andam pinu to kala ma an konnen kandi ahu to nace Allah ga ko nae wodi ti wali tusna ala aini Musa a qorike ya ga jawre a firauna kandide awa tawuna ga ndo golle ngade me firauna gana ci wa honyana Musa be ganta kawata yi warono mosri yo bakadi kenya ga to wali tusna ala aini فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم جرانيارين تنتو كينيا غوتين تاخون نغوندي سوندون سباتين نغوندي ati limne genta kamana ndunge ko ngewa kadun ko gonutu aga na kini kunga kulla wa goroni na ga ngande wa hum lahu nasihun ay kun no kulle ngale limne ke danga wi no qur'anina ha mana santi nan ciki anga sorontu kendi ati ta sorontu me yu to ko ni soro be no gari wa firawna khibarendi do firawna sire gana kini kunga ibi hajun sike ya kurosi naam فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن فرددناه إلى أمه التي لا سكت كتام جونغندي كي تقر عينها كدا يغنغ قرآن أبو تيغا موري ولا تحزن أنت سنونوتي موسى حتى لما ولتعلم أن وعد الله حق kudo anatu nanti alla la hidunu to munya amati wasaka dini asaka na to mani na yake fare mosri asaka ke o gata saka ولكن أكثرهم لا يعلمون هذا بارم بوغا بيانو انتا كينيا تو كينيا ني خباري غناري ني hoendita yakana nyengedo kenga donc alla gana hi qore sunyana yere da ganya na koto qoru nyari tini de koto gu halle kumpalle ancare ne hi qoru donc khibare ganari ya maga tordido kenga maga nyengedo kenga nan cigan sigiranga kenyara alla gatini yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah inta ilimana unta bonno ti problème ti khoto ya ti nyani ya ti dulle ya ti dako la toujours walla wi sabatini de arno sabatini donc alla da kiara kuto Musa da ngani na sababu liti ya ganyana hibe me hankam bono sababu nga kenyi mena haje na ngiri na nchigi na suguni ndana mundoe alla ra Musa saga dikati mai apa buki batendi sasa are menyeni awa asugundini Musa watini ma tugaro gorunga kinne Allahu akbar deben su sasa isu wakatna wakati su Firauna hare nyawarni kake dingani kengo le minen pay mosri na ayi nunguru na ayi nungoroni na to kumbugandi Allahu akbar are menyani atini le mesere rante tini gare nyani bisa ay hay kamana kombo Musa ga nati ma sere rante gare bisa asugundi manye mosri Allah rahinun to kundu ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما موسى توكي موادي ما akasugundi masugundi wakati nga nyemene akakoruna nya kambane tuzuru make asugundi make awa ado kenga meseda warno palendi abaka besu watu Firauna koroni remenya ni ya gadare wada inkolai besu wakane besu wakaran sembendini akoro ke mugadi tunga palen no gondingani Allah ti wala ma balaga shuddahu biramba ga kinyi kote nga
نعم هاتين خوتي على آخر خوتي واستوى كم في اللسان بينغا تيمي نعم بلغ شده وهو غبي تنغاتي سيني الله رخي فرق بخي نعم تنغاتي سيني نعم كما يا موسى دو يا حياي نعم سخامبانو يعني هو خيل من أقول نقول يعني يراغتي يا واتيناه الحكمة صبيا إسحاق خبر إسحاق خبر إسحاق سجنه كموندا حتى تنجك روسينو سكي ولا ما بلغ شده واستوى أغتيمي نعم آخرين تيمي هاتين بانكان تيمي هاتيناه حكمة إذا كيتن تو أو كنا شريان تو أو أدونا كيجي سروندو من عاد نبي نماغو وعيد مارو تو أو غوري إذا كنسلا هندا كنا أرنو جيري تو أو آمين هذا مارمي يام بامبومبو غوري نتو أو موسري تو أو نعم أنا خالتي كتاب موم أنا هو بكو خالتي هو بكايا أنا هو بكو وجني أتوقع وجني هو بكايا تو أنا هو بكو هو كاباي موسري وأنا هو بغيدرو هو كفاي الله أكبر كنا نفارق تيني أنا نسقو أبوراندي يبينوكا أننا أنكر أنفاتي هاللي تواغوني نيجين أو علم نافع ينتفع به أنا تواغو توام باللي أنا سير خرامون هذا على خدري رافما غوا سرون خرامون نا سرون فامون دينه كم براجين عني موسري كم عني منه أي ona durgoto na lemunun karamundi tinan karanyo to hube ga murugin ta karanyen so kenni dinan karanyen mosri lemunun karamundi qur'ana ngawna lemunun karamundi dinan kenta kabane ga anti duna dun karangu kanyana ay wajunga kun khay mosri wajunga doktor nunga wajunga economist nunga wajunga ministre nunga wajunga hohoy mosri lemine na sukara ona la sudi ma to goti to ko bade ay وكذلك نجزي المحسنين الله تكي مغالي هشري نغانو يروغا سرونو الله باتو يندغاني نعم ادوغا سرونو كاتالا كومو يني توانا كوندوالي كي اكو نانتي موسى سيرسيري ناندي موسري سيرسيري ناني سيراو اسيروي اتيمانتي ناني كذلك نجزي المحسنين نعم يعني فارنغتي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه نعم وإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني إحسان مبتوين دي نعم الله غنا كنون دي كومي بيدا الله في ولاية الله في ولاية الله نعم الله خيرين دا أحبان دين دا كروسين دا وروكين دا سباتي كنا نجاكتنا دي ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها موسى رو دبندينغاني على حين غفلة من أهلها وقتي بي أدون كنو بخيرغان تدو دينغاني يغونتي كينشيغا وقتي يغونتي وطرونو ساو نغا وانا وقتي بي تهار مرموغا دراغوني غا هيسيني غا غانتاسل لان خبارين سيدا نعم موسارو دبي غوري غوديغانا على حين غفلة من أهلها موسري itimani موسى غرا كينيا بيسي موسى سورو هاري تونياوندن دو دغوين سابودا دغوي غونو ينو انتاغوانا لوكندي يي كباني ماغارو كوندي بودي تلما يلو كله ينتاغوا بينو منو هاي جمانو بينو كدونيانا misali nga dunadi nanti kunyani ki kunyani harsa kunja manu no ameriki no do hoyo baturani gona na hombi nentaro no adi mobili ni gonu ta hana nga atambi nando atambi en khulle may meñi ni mobili bane tambi nundi mobili ndura nyani en khullu ndi mobili ndura mobili be ga ganandini ala hin ghaflatin min ahliha na'am فوجد فيها رجلين يقتتلان أدغنا يوهي اللي ندبي كدي وكمان ميغا جاي وميكتا وغجا نغودي رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه غجانا باني من شيعته موسى قبيلة شرو بني إسرائيل يبلوغا كما وغا لغنتا هنشوكي كما جمانيني نعم باني نيكيني وهذا من عدوه باني كي كيفني فرعون قبيلة شروني نعم بنو يغانتا كوبانو رغان هارباني يابو تيني مي ماني سوانغو مانيا مغاتي موسى يغو كنا وتاتي چونچي كاندي انت نيمي كيني يابو كمان مي كاتو وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه
فاستغاثه الذي من شيعته موسى قبل كسر على غرو خاصة موسى ني هباندي غماري ديما يقوم باي هيو برينيا نعم اللي ديما نعم موسى غاني سيري هانكانيا دي سوندو من نانشا وانتا تونيا ونمونا كورينا هدماري من سواري حق النقون موسري هدماري من نمبري دارون تاون نقون دي تلون تاون نقون دي ايوه النبي يمكو هانكي تيكينيا موسى ني كم مثال غوري فاري محمد صلى الله عليه وسلم كم مثال غوري نعم na hadamari me na haqqin kine wala ke haqqin kibari be ga kunni duna di lengi garambinne dura de lom garambinne na manan jago soro nya ngani musa kallen peti ngadi اي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه akabila ke sirenda demande mundai ikhone ke kama min aduhi نعم يقول لك كما يعني موسى فرعون سرنا فوكزه موسى فقضى عليه فوكزه موسى حسن تارو غجانين دي فوكزه على بوچري يكيتنغمو na akuchiri gijimendi فقضى عليه يوم حسن تا كوكو هي akara musa guchiri ne wakati me musa guchiri ke makari de adora kuto nyange makara adora kuto nyange musa ma wutua akarne khanema amaken lamundo faqadu alayhi نعم قال هذا من عمل الشيطان موسى نمشي موسى suno orka gara hibe kari kafirin ايوه aro kallen kawa ايوه me alla ma nyamara ana kari alla ma nyamara ana kara makari ho hanya نعم موسى نمشي قال هذا من عمل الشيطان تيجي الشيطان يقول لي الشيطان هي غريب بوتيم بوغاني ني نيونتوني وراكي يقول لي من عمل الشيطان نعم بوتني الشيطان كي فارنغا دا هونغا بوتادو هو مي مايا هونغا دومبا سا كدينغا فرنتي كي وادي غامي غوت كي غنا كو سا بوتنغا يانكانا سكادر تي فاري كان خديما تانانتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بوتني الشيطان دوغا بوتوتا ساكي كاتا لانانتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم angana butu maga hinya anga nimisini be maga digame go anga nimisini digame be kunne kenyani farenga ti sallallahu alaihi wasallam nda khutba nteringa ko tanga nda khutba sirenya kamar nantuga amin farenga yugo be gari katta farenga nanti fareni wara kille da ko ta farengi ta kunini na erbani ya sehni daga na nya kundu maga nya kun atila ta khudab igondaga awu ghairi ne gadi fare ngamunda ningara la taghdab wa futu adaga awu ghairi ne gadi fare ma ho ka hay ati ma butu ata نعم butemanya نعم aga buronde be nyana akore nyani ardo kisi buti burenga آمين قال هذا من عمل الشيطان me butem baka hoy shaytane amunda na dimina landi angi ngati nga dimina nyabugani adimina lonandi wallahi adimina lonandi anga lahiya butenga na yankana nimisi موسري إنه عدو مضل مبين كني النبي menye ha annabi nyon kore nyeni awa dutu awa shetane tu kenya haise hino dangani ati ke butebe ado ke katunde be ke buchirinde be garanya ati na bali shaitan innahu adu shetane no konne shetane selma adu warado shetane buten yo kenni shetane gollenye naam mudillun sankunda na nyeni mubina sankunde kulle nyeni akulle nyeni naam arno kulle nyeni ke islame farenga kuna hadisi tanada ati hankampeti hankrea no karsa no ngana lay gajange ngana hankrenga karsa hankana tikempe sori paga be sori du konkomboro heti ati hanka gumeni hakrante ni serebe buti hingana ya wadu arawai du dangani ma yamliku nafsuhu inda al-ghadab te anga hadamar mem pakra wuntunu butem wakati ni ana muinan sabari ama diga mbruko anga tunanti akhrenya naam akhrante ni kenka mo andu mubin naam ange nyara andu buti nga me kendo wuro ngama butu ya gare wura nga butu ni wo wura nga butu ta galle ma wura masala lema ange nyawa ko ni ta manya ko ngadum
liki gore la lengi me duna to ana khurun suma sabatin aganya na sababu na watebe kinya serenga wonta go kenga go nyani mosri ha tension na yuko hotana wa yuko mosri ha juntan kallenga wa sa woni buttenye mosri tuna mbutu garene na mbutu khafundi ta angenya ntanga butu wakati so anga butu wakati so beti jamu arno kisai amin قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له موسى أجونغ كتالا تي ربي نتين كما إني ظلمت نفسي ندو تونيا تيكي غولي نيانغا تي وكي كتونغا أكالي موسى تانيا واتي ظلمت نفسي فاغفر لي الله يمبي مغا فغفر له الله يمبا مغا يمبا غولي ناتو بيلغا كومي أنغرا hubure nyata anga hutunde nyata maga murani sahe katalle jawnyende musara ke yampa mundi mo digan khanne ke wa yampa digan khanu benu gari qur'ana ndi ko me gan khawana lagaru khasa katalle di tiya rabbi ni zalamtu nafsi faghfir li allati mani kempale faghfara lahu أدو ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أدو ربي اغفر وارحم وأنت خير الغافرين أدو ربي آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين أدو أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين كن دعاء يا كن دعاء استغفار يا وقرآن إنه هو الغفور الرحيم الله ني يامبانا غورنغا نانا غورني كوموندانغاني سيرتو هيبنوغا جاونو نانجاغي دو حالي الله واكونغي موندينا دي كني الله هيني وي allo Allah mo ko moy wa agani nan daga na junubu bane nyata Allah wa hinne yampay la qinte kankane anta ni nan kata baki hinne no kondi anga jigidun kutini mo sere junubu bane Allah ta anyampay la na abaranga anga continue jurubu nyangenye mo sere ya kenya na babu tubin babu nyanga na hubrenya wakati so anga tubi Allah wan tubi lagana na jike kinanga nanti Allah man kata baki hinno anga sagerni tawange mundina mosri نعم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين موسى نغالي تعالى رانك نيامباي رغايا موسري نيامباي موندو الله يدا باتشينكونا نيامبا مغا قال ربي أتينكما بما أنعمت علي أنغرا نيما كيبيني ناتيكين سببونا ni ntubi laga na nyampi maga Allah makuteto kenya lenki dangi hale falana akuna zahiran lil mujrimin kanya na demanda na yegoli burunya on na criminal nundangani kenya na Allah na nge mundi khairi nyangenga kenni nemanye mozre anan kisi goli burunya nyangen khay akani nema yuwai mozre akani nema yuwai na Musa ra kafiri nya kari ani misi khani nya ikene na yampai mundu sirebe nuga gajanyo ke mutuna nyala antasiri sukali islamenga nanjageti ni na kengirti jihad enne ka wakonya garam bindi bandaw fasika khu ndemu nyaaren kama Allah igati firauna da kana min al mufsidin ibunda pisani soro nyakal nambakhia ni karima honya kuwa min al mufsidin mosre itoni kenya mosre bonindan hakaza do si anta khawa islamin nanti dangan jihadis kenta kawa ala presanga salama on to yoto na to ngombono kemanya kenta kawa tawa nanti da jihadis yunu gani burundanu nyani ido islama on ko kamundo munye mosri فأصبح في المدينة خائفا يترقب فأصبح في المدينة موسى لغاري دبندين خائفا أكنون تني ده أكنون تني Musa di soro iwadde gwen no gondi hari ma honyo sursuku siregana kite kundi kenda firauna sirenkari kenga kotono de mo kenga kotono de yabo so non gonse bure duro akambe mbabi chati kenga naturi ke gore asba fil madinati khaifan akanun tinga يترقب atirin firauna di soro igana rubuga se da igani be nya da bari mun kuro sini daga nan chage sai ado sere be gara gemme am kuro sini
يغرني انتقام نيا ناليتورا كينيا دوكي خبارنا يترقب. نعم. كن. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. أوكن كان نرو كن كروشين دين نغني فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه أدعى وري سروه اللي كما غادي وجدان كي دارو يقول كي بانا نيكي أنا رسلتنا وامي. قال له موسى إنك لغوي مبين. ألو موسى دعى داني ألو daru hibe ganyi gejanga daga na kenyi gejange tane aka mana mundu Musa lindema Musa ngamari ndema hay njogine hay nyana kun yastasiruhu agharuna Musa demande mundu Musa qala lahu Musa tadangan daru ngemange gejange ngagadi innaka ankem payde lagawi ankem ni sire sankuntenye mubin anchankuye abangandenya angamuna nilo fitina tanadi nilo khataw tanadi. Naam. daru kali Allah yang pimbaga leganga mundani lohita na dingan lagawi mubin kayani faringati sallallahu alaihi wasallam mu'mini antabuni ni kumbane ndi tahillo antabuni ni kumbane ndi tahillo mana hibane ntawana kita khibar bane ndi tahillo mosri mu'min nan kawanya na hakrante nyi higaran kita tawana nan bakhirin kinyadu mosri nan magawari kendi. Naam. Me mu'minin peti abada ko tasu hibana ankin ga Kenya nyana ko tasu angen jaragina peti mu'mini daga kille. Naam. ke wure mu'min na kawanya na sira goti ando Allah na ando surun na. Naam. la yuldagu mu'minun marratayn fi min juhrin marratayn. Naam. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما kesu kama hinna lo Musa sondo menga kati mare meke begara ganyi gajanga daro Musa ga wara kama lengi gara gajanga gara Musa mundu Musa gara ke babande digame konara na ke jarage digame telungonda innaka lagawiyyun mubin kesu kama Musa makati duda amda ina dema toujours illo gajanga ndi kadi ni hatame bisa kenyi sira buton kore ni hankanya da amarike bane agaradi yugo mfati sababu ngabu akatu ni wakati nga se adabi mukusu alla minya sire yu anga ni ngaranga ne qiya soroti mandonya ni Muhammad menyu kundunga sallallahu alaihi wasallam alla winya na yugo benu sigindanga ni ngaranga tinga na kedu kele gare ngumallo ni indaga janna yawa falamma prambe an arada an yabtisa billazi huwa adu lahum Musa gadara mundu nantin kenu hibigani suru hillo honne ga kani Firauna sirege illo na kenu kenga an yabtisa. Naam. Huburenye. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. Musa mundana loga jange ne gadi ni hataba kame qal ati kunti Musa mare meke anti pise Musa gara ke digame be konada na drome nyoma daru anyandi nya kundunda nyi gajange ndi loga jange ndanya kundu ke ya ke makite ke nga hilang in gadi na landema Musa ga telong ya ka kenga sikana Musa hayri kati ke me se na tsawa digan kanun kam okay. Kenya nati ya Musa ati Musa bise Musa tuinteni mosere palelle menyeni harno palende abaka Firauna khorondire menyeni peso akanne ati aturidu an taqtulani anna munani qakaria kama qatalta nafsan bil abs ko ngara yonki kari daru hin khusanta tomu hurebe ngari daru Musa na kar Musa ado yugo bega me kenni Firauna sire yaqti nyai ke ngurtende ga ko Firauna di surona daru ancire ke bega kara o mai gara kamantu Musa do Musa ime mare me Kenya heganya sabo na Musa himwaiba igono gati ti yugo ke Firauna sire ke Kenya ndako hangana adilla Musa ime sire ka kanwa asikana Musa yarni ke me kamme karni ke me Kenya ni agati Musa namunda nin khakari ko angara yonki kari daru karne be ganya daru sire matu yo bagela baga kenda bangani wala إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. أنك تهو من أنك يبي من نوتا نيا جبارا في الأرض.
dundare ya do ti karne ga munyanya ren kama jabbar dundare ya munyanya ren kama وما تريد أن تكون من المصلحين anke tara munu nanya suru ni danu anke ni bonon dana nye donc ke ganyata aga jallema kenda dalile kita sasa dan ti serebe ga kara daru musa anda kare awurten daga kata firawna di suru ngana daga ko ken no khusu firawna di suru ko mame نعم te manen suru guru na conseil des ministres nya fit na hirakatu musa daga musa daga ina kari ke mengalle no gondi ira mengalle karabanti ke be ja do khibare ke igo ni ke mengalle di firawna sire tintiani atungoni ti musa hukkendi na ni tasida قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه kenya wurten nan bugunan daga kata musa duguta men ngallen ata firawna da suro ngara daga musa gara kita no kubete na kari ikungara kille beraga ken kara kille raga kille be gan tawi kille nga nan guru daga na Allah ga ma ankuto no yasa نعم Allahu akbar وجاء رجل من أقصى المدينة وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى أتي ويقول الله ما دنيا راتقون كله أنك ما تقول تو الله واتقون لا جمون سوتو كنغسي رجل من أقصى المدينة دبين تتلاتنا بولاتو ينادي يسعى ورنو فيتسنا بروكنا لي يا أخي كيسي تورا ما كتي ما را كتانا كري يسعى lo islamin nan kawanya na kundunya mu'minin nan kawanya na kundunya na tora nan barta nga khindo tora na tora ga nay katai wai bai ga nay katai annan ciga dana an se kumbangi aya gunta higana kinyanga magadanga ngade antianken mosri anna khimbanke nga magadangi esire ya gunta hingana kinyanga angen da danginde aga kallenga na kinye adangina sekandar min aqsal madinati yas'a anna nya sababu na tura kinyanga khinga na roka soyi na tura kinya na bure bono surtout ka ke duna ke be di lenki ramare menga ina burungolle anna nya sababu na hankamanu ngarai nandaga hinkoni hankamanu na nandaga lagami wallahi daga toran kinya na bure bono na roka songa angen dawo kitari to anken pugunte na ngati na ngoti te ni pesa de ampesa nyi madi wallahi ampesa nyi madi kenga biga benya nya no ma mosri naka hu khonnunga na amare mengaja na bure bono na bure bono surtout sagano gudi lengi to nyawunde mpo ko runyeni wallahi to nyawunde kube aga ntanto ko abada aga tuge nandi tike mo bure mosri arno kisay amin ikuno ga gollen suni kenya kun kitay na kenya di na torangi nyaado mare mu nganke ngada khairin kitan angi anna bure kitana kenya di kemeti garama jiga kun yani ke arno kisike قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك ركتا موسى جاونين دي يرو فرعون سرونغا كياتي موسى إن الملأ يأتمرون بك جمانين سرو غوري دا من غران خبارين دي خباري تنا هيدي يا كموهي بدي فرعون دي سرو تندو ليقتلوك كولي نانكري الله أكبر ولا من غري وسانك كينيا كمان نانتي غران غرنو كوسي نانكري فاخرج إني لك من الناصحين كي ينغي بكونا أنت مبقى كرمان ندبكي ورا إني لك من الناصحين نغنكي واندا غني نورن كله إني لك من كي ينفارنغ الدينو النصيحة نعم أنغا نورن برنغا سو إسلامي سيدا يتام أنغنا ولا أندا أنغا خينغرا وحيو أنغا واتو أغرا تقو هيكي دا حلين تسرونا ما أنا سيمبني تتنغنا كونادا نعم kudu anara khiwara kudu hibega kataga kisin mogobe angara kisira mundu tisire Allah wanka kisin mosri Allah wanka kisin man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah angana an kallen kanya islamu way bandenya Allah wanga ibana sikasun tagen kenya al faringati sallallahu alaihi wasallam ati sire be gani gollenya nam batido hada mari mulle bununga iway bonga yi khibaru be nu ganta munda mbuse langa khibaru be ganta munda sire nam banki daga nana dunya menjanga na dunya kunyinda na dunya masala de mai na kunya sagara ni tuna mbutiya tanga nan gollenya kinga ta Allah kawa ankin way bo Allah wabatini dia ni jaba baka ni jaba baka man kombe haranga na hibe nyan kombe tingin Allah buan ko ganya na sabo na buan do sire ma way bankane mosri angar har mar mu way ba so anga way ben sekantare wala
فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب موسى بوارا يقول كده قني رامو فخرج منها خائفا أبو أكنت يترقب وتنكني أكرسيني يعني يبنيا قال رب نجني من القوم الظالمين أبو تعالى غرق سكت الله يا ربي كما نجني أن ننكس من القوم الظالمين بكتو يوندارو موسى غرا يبنيا دارو yonki ka bugo ama ga ka tunde mo gati ati hutunde nyana nimisi ara yampa mundu Allah ma ya Allah yampa ma lengi kuna njigi nanti wa kallido kenga to nyonde nyani mo sire ati rabbi najini min alqawmi zalimin na'am lankisi alfarin to nyonda no na'am ya ramar manga kanu to nyonda nga wakati su sire bana ni ba suronga bunya ni ba hangamanu nyani ba anna kedo nyana gabondi rabbi najini min alqawmi zalimin na'am bina jajini min alqawmi zalimin angane bakkan kan nanna ko na gabon an kanun tengane adu hasbunallahu wa ni'mal wakil musa la garu gasete ke duange ti rabbi najini min alqawmi zalimin arahin sari kamanga mosiri ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل agabuga da imme haga madiana nukunya madumi tegana no antakille nukun ramba ga jongu kata madiana dingiranga qala ati asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ati Allah win kandana kata ankama ngin kandana kata killempo sirenga killempo depenga killempo telemontenga uliga kinyene madiana dibendi lagaya ndi nowendi mugobe ari jikello Allah di Allah gara jikke paga ampai killen no kuntu Allah da kanda maka kinyene madiana adena asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil yake musa anti kallaina ma ya rabbi sayahdini ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون خبار غارينا موسى ني مغوبتا ابو دبندي كم موادي اتامبيده فانون تي بيتو سيغا كيلند انتاي ينه بيتو سيغي هو يغانا ني itira mundo ibenuga kontini munyongo ya kuna botini ni kampo kiyana kuma na attention ambugai ta ke subosi ti horenga alati wala ma warada ma amadiana biramba ga kinye madiana jinga wajara alaihi ummatan minan nasi yasqun rajamai gonyino kunga kamani tamisu minindi se jaba de baani tamise mun gabe nyanyino wi tamisu minindi ni ووجد من دونهم امرأتين تذودان ما را يغروه اللي كجما وريرanga كجما تتنga tazudani wakama nanchigi tamisun du jinna tamisun na dire nandi wara jimini yagar harno ku hilli wi khatana piswa kamani tamisun me kusigi ndingi tamisun du jinna lada ni tamise gumanga na tanan tamise ngalla jinga e dimenso aka mana tamise minindi kusigi tengi tamisun do jinna ada musa no kulusam atampinte nyani te ndudlinte amakati atongondi ni dula agrikatia qala ma khatubukuma ati ya arugu hilli dangane agu khibare ni mani sawuna agu nganta tamisun ni na aga sikido jinna قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء يغرقه اللي تارغني تكون تمسمون حتى يصدر الرعاء ما نغانو غني تمسمون من دي بين نغانو سو غني تمسمون دي غنابو دي تمسمون غنابو كينو غو تمسمون دي وأبونا شيخ كبير واباني خيسي وري هانكان تراغر ويتاميسو منين كينيا لو غاندي الله اكبر كي توانونتي نعم كي نوكوا درسو كوري اوايري موسري وساغاري ترندا خبار كو تشني من يا غانتا تاميسو منين قال تعالى نسقي حتى يصدر الرعاء هذا حكم موسري كيني دران خبار وابونا شيخ كبير هذا حكم نعم فسقى لهما هذا حكم نعم
na ko nanti ya gare nda khawa bakka nan daga igunga khawa golle be nyana nan daga nya darura nya sabu dangan dabura darura keni mani abuna sheikhun kabir yawo wa habani khisi wala rante tamisum gira nyugun toma kenya ndo khata gindo gabu nalli نعم usulungu mungatina daruratu tuqaddaru biqadariha هكذا darura ngana hodda ganda ngani darura ke aga haqqenya موزري aga haqqenya يابو ha kenya ndana liberté totale nya kinang kenya ni igati la nasqi hatta yusdira ruyaw darura ngaro bugani mogo obu halle untanya gamini yugundi na dura wara na dunya hotane tuzuru wa toko ya gara hun qadaranya Allahu akbar lengi ya garga gandano e gonti ngoto e gorunga Allah gara sutura nya hibirura na no wi da shuru wi danga hibiruka sikiti howe na me gare be ga du kutuna do dogondo murtenga me kandi foki anni ngaranna ngaga foki anni ngaranna bo igoni me tungari nya do homunde nyi mo sri kenya ni birambe angana tindaga igono tatu ngene de inta kenya ni igono kina no afati nere kurge ni de kara intara andane ode igoni kina no jambana anta tunanti wagage ne minda problem kita kotabe wallahi ange mbuta e kabu jamba nya ni kenga jamba nya andi magemadi donc yagare gollem pokore anta golle sunya na dunade be gankora ka dun gollem wallahi alla ra takati kiyana gemundi kenya ta ho mo gonge munte na tikenya aka surondi de be nyana kende anta ami suronde nyana ho hodi ke ku yaru na ku nanti kumbugu ay tenti bakelu ngoyade ay ya ba khaso mo sere arantena ya ba galla nyiri ni kunta baka mo sere donc angana ya gare kita wakati su ya gare gara kite ka hondi hibe ga golle nyana golle be ara ganta khawa ka honna khawa de mana randan mo sere kende mande Allah gara kenya misha fasaka lahuma فسقى لهما Musa giri nanti ali danke tampedi danke dulledi ke kida kenyanie amati vraiment moy ganyinda vraiment tambinte gampa nya ka dema na ko nanti haramari mangal lampu mo angana Allah way demandini angana demandini anta demandi tanke mpanka kede Allah demandi Allah wanyi dana nan sabati na hankarani Musa dullinte nya hega giri atampinte na nyongo kudangani naam na nyongo kuda naam angano ku jamane ke mali bama ko imme sen khulle suga rono beni ndino ya garunya haruna peli nyani maga kiem mu mansu ya garindo peli aga beni mpaka sen khulle ya garulle tikenga marandanu nan kawata illa ero kende ko Musa gara illa ero ku gollendi mo siri ay gono kalle tambenye nyana sawme ay gono duna munde mo siri khawani kabaki ya garin nan to ya gara ko kadara no kon mo siri fasaka lahuma binindindi hilli dangani adi wara ma nagaru ku adutana idi tamisun sugara ya giri nalli kulemunu ku yaru hilli ni tamisun minindi ثم تولى إلى الظل Musa hatenye gantawde amungi dullendi tampie kesui gara ku yagaru nga asikana nanti amiri akingiri tonya unde nya gajangengi kara kenya hay gara bukandi maga tonya unde nya ga ere ga be suga yi tamisumuni ga tini kuti tamisumuni anyiro no hitanadi yawo imenu ga tino kula dani kai kana duta wati ku harono bisonta mundo ga nyakamini mo siri summa tawalla ila zilli kempalle halla ko ina daga kata sirahunga فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير كنو قا كان على قوتي كن تامبيرو كن دولن وندي أتي عور جامونا لك قال فقال ربي أتنكما إني لما أنزلت إلي من خير فقير أنا هو ينقني كتي كي جل خير يحجون إلي حتى جندنا كتاي Allah yandi daga ningara ke dunari naam Allah dulle ngari ngai gande mundu Allah ro kazakati Allah har sire gane gande suru sasa na lata undi umure akemma kini ngaranke Allah nda yang kan mo siri rabbi ni lima anzalta ilayya min khairin faqir naam nan ciro nan pinde nan demandi nan jage na Allah nyaga kem duangi wa khenne ba ay ken tagan ya farenga tinanga ne Allah nyaga na yikute suga na ranga ne Allah nyaga na hisire nyana Allah nyaga yake kani mo siri nasara abwanu ga na hisire wonya naam imam keta warno ewa
kembrenga qissa tanadi aranda timmeno maga donc kembrenga geta way sikira watin kinye ila koyna to watin kinye inshallah kendi digal garbe gamma ado conseil be gamma kata akhino wa islamu sukunyino wala nyaga na harsa arno famundo kitabe ke man jonko e qur'ana mundu na famu do go wakati nun su dangini filimu hayu ndo hoyenga ona qur'ana teringa ona famu ngana mbiranya ti qur'ana nga kala ti qur'ana nga wulinu qur'ana no mose khabran no gondi qur'ana no ngani no yani bire mo ko sire arna kenyo amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh omar musliminu sonin garo sonin kan kamukanu okinye tafsiri lenki tafsiri asigranga oda kembrenga karengen jonga sora nyin kollanga nalisigi ayat tampille ado naatandinga inshallah alla gana lendire ko yatenelle ona giri aya tampille ado karagandinga inshallah na muraga suka mante maga o suka mante no na ganen siti ona qur'ana ke ona terinka on gollita ya kudo osuna takdaren kita alqiyamah kota nasabunya ki qur'an ke kitabe farinda ko sallallahu alaihi wasallam ti alla wasoro igonu urugini tike qur'ana ya nkana igonu magayan kana na igonu yankandi tike qur'ana sabunga ana konu urugini ti qur'ana ya umaremu sorobe no gara qur'ana gara nan gollita ya kembere ana konu yankandini kenni sorobe no gara qur'ana igari halle ko ya iga baraya iganta karna iganta gollinta ya no islamin ke biresu angen nan ko tintono qur'ana ya na qur'ana gara agarangen ni batenye nangolli ti qur'ana ya ken kani batenye nandu tangati qur'ana ya ken kani batenye de omare musliminu be su ko mantenna ibru goto nan na ngane siti na ke kitabe qara na garam mo siren kana kentu nan to anu masanata ya kembre nga sarenyen allati qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa qur'ana kina surara kubeno gatto ngiti alla ya kande nyani dangani saharen qani omar musliminu onodu kembre nga jarati qur'ana ya o imam kunyini kengana sheikh abubakar trawareya arange durogote kamma na tafsiri nga na dabaro da soni kan kannendi wala qoren kamma o alla nyagana alla gana barkira wondi alla gana gollum muso nyoda da jannatul firdausiya kembre nga na gasuto golla dinandi tafsiri ke wa kontinene nur tv kamma lendi su inshallah ne lenkaya soni ko emission ka pasene ke telenka barkante kamma nur tv na auto 16h nga nandaga wara 17h nga inshallah ona taga ngani o ne lenga alla gana dunge wa hada wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh شكرا السلام عليكم شيخ أبو بكر جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم